Borok sikata habayakran sepang Droks, ngijiakran bau new jingdi ulak Ksam haki Shillong kitau, bat kumjo haki long yeng long sam, kata nadu ubaduk, hadu ubarus pa. Henry ke Jingïap jong weu Nongtrei ke Meghalaya Legislative Assembly, hapo ke Jakarta, ke longkum ke Jingpynpaw bau Droks uladap bansuk tiet haki Ophis Sorkar. Kini ke Jingja jong ke Jingïap uteu Nongtrei Sorkar, kedai ke belajar hak khatar tarik unai lar arja arpusau, bola yap hapo ke Ophis ke Assembly Press, ke badan hasenda bat ke hotel Pegasus, hak kendai lat, halenti banok 10 bat kat kum ke Jingtip ke bayo, ula yap hak ke Portman Stamp. Udeu Nongtrei ke Assembly, udeu batrai kumu chokidar, bat beratip kerteng kumu lacuman Shrestha. Ya lalap dagi para Nongtrei bat hadian kini kila pentip sekipulet bat haka jing toket kipulet kila lap bau new Nongtrei ke Assembly ula syong yap haka wei ke syuki treikam jong ke Ophis ya kaba kila lap ru yau ternia ubadang sakut hapo ke ketika mon nalor Droks halor kami treikam. Namar kini ke Jingsham, kipulet kila suba jor bau la yap na ke Jingbuat Droks lani overdose, bat ya ke mat yap jauh ni ubriu la penkit no sa civil hospital Shillong, ban pendap ya ke postmortem, bat ke Jing tokit ban lap ya ke Jing shisha, kadang beteng ban penti kena ya kidau. Lingba kini ke Jingja, kabalong ke Jingku selai ya ki babun, na ke Jingwat banyak na ki nong sumar ki baju sumar ya ki beriu ki balang ngop hau Droks, klam ke Jingkwak banyak keren haka kamera, Henry kila pentip, bagi Nongtrei Sorkar kata hadu ki beriu ki badan haka tenat pulit ru, ki bun bah ki balang ngop hau new jingdi penbuat, bat ki babun manta, kidang syem dawai ban penko jau Droks na ka met jongki, lani ke Droks detoxification. Habatin, pej bahagi ki Ksam plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Ksam plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki marba medon ka Ksam plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.